پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دے ہر مذہب اور معاشرے وچ کڑیاں دے حقوق دے احترام دی تعلیم موجود ہے، حتیٰ کہ ہندو دھرم دی بڑی کتاباں وچ بھی سوانیاں دے حقوق اور عزت تے زور دیتا گیا ہے۔ لیکن بھارت دے زیر تسلط مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ درندہ صفت بھارتی فوج سن نہ صرف مسلمہ اخلاقی اصولاں بلکہ اپنی مذہبی کتاباں دی تعلیمات دی مٹی پلید کر دیتی ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ کشمیری کڑیاں دی عصمت دری اور حرج عزت کو جنگی ہتھیار دے طور تے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیاں دے دوران درندہ صفت بھارتی فوج سن 11,245 کشمیری کڑیاں دی چادر عصمت کو پامال کیتا ہے۔ بھارتی ظالم فوج دی جہریت دے نتیجے وچ 1989 تھی ہونا تھی کر 22,923 کڑیاں بیوہ ہو چکی ہیں۔ بھارتی غاصب فوج دی درندگی دا یہ سلسلہ 1990 دے اوائل وچ ہی شروع ہو گیا سا، جدو سیتا دے پجاریاں سن 23 فروری 1991 وچ کونن اور پوشپورا وچ 100 دے قریب ماواں پیڑاں کو اپنی درندگی دا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ہندواڑہ وچ ایک دوشیزہ تابندہ غنی اور ڈولی پورہ تراگام وچ آمنہ مسعودی کو عصمت ریزی تھی بعد قتل کر دیتا گیا۔ یہ سلسلہ اتھے ہی ختم نہیں ہویا بلکہ شپیاں وچ نند پر جائی نیلوفر اور آسیہ دی حرج عزت تھی بعد جان کین کے دی۔ کٹھوعہ وچ 8 سالہ معصوم آصفہ کو اغوا تھی بعد ایک مندر وچ کھڑ کے کئی روز تک زیادتی تھی بعد قتل کر کے اپنے مکروہ کرتوتوں تے پردہ بننے دی کوشش کی تھی گئی۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ کالے قوانین دے تحت غاصب فوج کو کھلا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو قتل یا اس کی عزت کو پامال کر رکھن۔ ان سنگین جرائم وچ ملوث کسی ایک بھارتی فوجی کو آج تک سزا نہیں دیتی گئی۔ بھارتی غاصب فوج کشمیری عوام کو خوفزدہ اور مایوس کرنا واسطے اس قسم دے انسانیت تھی آری جرائم دا ارتکاب کر رہی ہے تاکہ لوگ اپنے حق کی آزادی تھی دستبردار ہو جلن۔ لیکن یہ بھارتی فوج اور مکار حکمرانہ دی پول ہے بلکہ اس نال کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود غم و غصہ، انتقام اور اپنے مقصد دے نال وابستگی وچ بادھا ہوسی۔ بھارتی فوج دے اس سیاہ کارنامے عالمی برادری واسطے چشم کشا ہیں۔